खोज दिले को बिया हो जाओ Ketong district Karbi Anglong is Karbi Anglong di Mahasau Arado Phan Chulupal Pico BJP Phan BJP candidate Li Phan Bot Laan Nang Palong Piapon Lapen ke Ako nili Jolo Thuji ilitum Prime Minister Narendra Modi ilitum Home Minister Amit Shah lapen ilitum Linga Chithenai lapen Karbi Anglong Phanang Chimonnai Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma lapen ilit Sarapan lapen ilitum ASEAN Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Romangsa lapen ke di Mahasau ASEAN Devolar Borlosa lapen tim Karbi Anglong lapen tim di Mahasau lapen kadong kawela district at home district BJP district committee labang so a president secretary a member lapen ke mondol committee doan a president secretary pen claim lapen doan lapen good committee lapen page in charge anan sabe alang ni tumlaan na chipadum iyo konsi ini abangke om lum amarjin pen nilipat na pahay po no kasi alang ni tumpat na churupan rin lapen ke lili ke krem konji ke damia bangke non pintheadang la global warming lili tum thang piklo no basa parante ingpi tengprang ka bideta jo ini munit monor usame hidup dia pakai sungkung Karbi itu ngaprang pada inki oke pangreng abang ke inki pangreng bangke angin hang di tapi si inki mato si inki oke neta nona bangke 30 degree Celsius yang si atak dulu nih inki reng deh lasi ini aning kan wang lagi si ating pierong ibu lasi ini kan polo tangke ini lagi ating pierong lalu ke penapa bangke wall environment penapa tinggi pon tapi aning kanwan ke ini la MP ke mana seka bangke lak kano lak ho ating pirong lapen ke inu da monel ke nagi aning kanwan ke 16 liters of oxygen nai lapen isia ting pirong keta na ting pirong apan ke 27 amune pasi oxygen pasi muni di awede kusame la pirke ada jontu jonawar pen cenglo kato kawe munit monor kusame la bangso oxygen bangke longput lapen non akisungnai lapen ke pheri mimenai bang ala pano nangli ilitu di kawal usame aprang ke wing pen ini buluk london Chulis feet pen sene lang long por non ke 80-90 feet na lamang ke lang ke kring pen ini tinggi teng prang adim sidame impawi ajo ini kasi kasemet pen abang ke lang roy lang zeng kadung relong sidame ladang bang lang roy akung abang ke tinggi arong ke ponang lapet lang abang ke ting nanya dim abang ke ting ponang labang so kam ta claim pola pengenon a generation ayu da tumhan kering dia warsai kato bebe panga sakuri ke pia dunia lo ako sakuri ke long et elo tasi kering dia warsai phan jase
Merpeda bangke Dakar yang Thomas Konsil di Mahasau Thomas Konsil tourism na department tadi kasi non tourism bangke tesi selang konbong alang sitame tourism abang ke pangcung dia macam klaim konbong ladak sitame ni kita cerap pabikabu lapen tourism bangke ladak ke pahinu sonta ladak bangke nang litu preserve nang English dan polo preserve lo polo dan nang litu tangka mahal ladak longpon aku tourism spot na dupikan dia lapen ke anu tante ladak lu da tumbang tangka mahal kan bisa kacau kami kan awal saja ta Devotista ini tum ayu da tumhan kacipari nahi kacithan nahi bangke hospitality la bangso training bangke bangalong kapre kamunit bang lo poso se behar nahi ma yatra melasi tori satu kan si pawang ni plone ini cleanliness lapen security lapen hospitality abang itu labangke cari pamekan nahi lapen ekonomi nahi non itu Kajironga tung da heglong lo Australia pen Japan pen lapen kapre kadim pen tori satu wangpo pola guide tung mang jamun po tiket heglok ingnar heglok lo pola de la aning karong $10 $20 tekang de tiket dolar lo bulan 20 po nasi awet bengke high ticket heglok ingnar heglok Hindu heglok tala Japanese satu punoi Australian satu punoi lahaya tori satu teme poisa ke tekang awet bengke suri poket talong dulu atau suri tiap talong dulu nasi tori je na scope do open ladal bangke ini tu betul lah lapen ke ini tu na agriculture ahi to same ladake landslide da be flood da be land da do jat ini to organic labang su खेती के लिए जैसे मेटे da mani ini to claim on non पंजाब along sonson ke chemical fertilizer lapen ke chemical pesticides IPK all ma joini hola da ke uni da tung income ke dulu ta cancer bang long fry ta la song ke lapen kan biang long bang ke jasemet pe da bang ke hamso punoi birik punoi kado ba biat tuman sitame la da asko pang kiu te bo se itu market link bang ke itu tum pai strong marketing bang ke kapre atun pense Flipkart pensame kapre pensame ini tu line up na lapen ke central government pen sitame yes central government pen scheme sitame dan long kewang pen 244A lapen 125 constitutional amendment lapan so article 2442 lapen 275 lapan so akam sepuluh ministry to benci kecatan non north east along Cape Autonomous District Mizoram long ke thomdo lakher pawi chakma lapen ke Meghalaya long sidame khasi jontia Garo Autonomous Council ko lapen Tripura Development Council ko lapen Assam long sidame ke thomdo PTAD di Mahasau lapen Kajian long di selak Cape Autonomous district apan non aja kong pengen dorong elo kasi aja kong bang abisi more power pinang ko labang ke Rajnath Singh already Rajya Sabha long sedami introduce Rajya Sabha long introduce lapen ke non nang itu ya tangka maha pengen lak ke autonomous district apan dorong elo pusi lasi 275 one labang so article da ke implement pa non tangka pengen dorong elo la ting tu ne lo la so tribal lak ke district tribal lasi jasemet peda bangke jasemet peda bangke labang so ka implement dia phanta nili jasemet sir kota tak sih kahen itu memang sorry
Kali nohok kami, mane politics along second equal to last. Second ke long pen, last ke long che uman. Basi pak web pen ke hai ke hai lo, pak mi pen ke hai ke. Tu nong lagi si pen sose se ke hai lo. Di lagi ini karong alam lo lakukan ke klaim ke dami akaman pusa me nang litum kadok kita mencerap cetu nono ini klaim rakyat dan rakyat na. Dek.